urashira urinde The crown prince from ayatubwira ati n'igikomangoma kivuye kuri Jupiter here to deliver message. ati nari nshaka gutanga ubutumwa warabibonye You're gonna be apocalypse. hagiye kubimeruka nimutaryamira amajanja uyu twarabibonye bica umusore witwa Rafati wari ugiye kwirira mu bukwe yitwaje agasenda ko yapfuye. I want to survive. tuzarokoka dute mushaka hybrid igice kimwe ni umuntu ikindi gice ni ikirura uwo hybrid niwe wenyine wabafasha kurokora isi yanyu. Bimeze bite rero iyi si mwicayeho, iyi si muri kurebera iyi filime, hatagize igikorwa iyi si yacu iraza kubaho imeruka ishire. Dore igice kimwe ni icuru, ikindi gice ni umuntu, uyu wenyine ngo niwe wadufasha mu gutabara iyi si yacu. Shitani on way to survive. Well, if I need your help, ninkenera ubufasha bwawe, where to find me? aho kunsangura hasi. Mwibagirwe gukora subscribe, hasi katari amafaranga mbambatsi. Mwakoze subscribe, usiko muri kuneza imbeba sha, usiko muri kuneza imbeba. Sigaye nshaka kutundi ducano ngoroke ngo nubwo wita umugaba mukuru w'ibyamamare tukurusha subscribe, muri kuneza imbeba. Mumbabarire iyi episode nigera hanze nimwe simbona imbeba yongera kumbwira ngo indusha subscribe, sibyo? Ndakabije nakabyase nakabya abapampe. Iyi ni episode ya kabiri. Abapampe tangiye gute nuko tangiye gute hari ikiri mu ishyamba kiri, hari ikiri mu ishyamba. Simba munsi umuntu ugira ibyo byuma mu ishyamba dutangiriye hano. Shitani uyu mugabo ni hybrid, igice kimwe ni ikiruri ikindi ni umuntu. Uyu mugabo batubwiye ko afite uruhare rukomeye cyane mu kuzaturinda ibivejo bikomeje kuza kuri iyi si yacu. Bamwita Shitani. Shitani yuzuye amaraso umubiri wose, nawe biramucanga. Amaraso ari mu maso, amaraso ari mu gatuza. Bikaba gusubiza inyuma iminota 30. Ari amaraso Shitani yayakuye hehe? Iminota 30 Shitani yari yifitiye amahoro. Buno nawe uri kureba iyi filime iminota 30 numara kuyireba ushobora guhura n'ikibazo. Ariko ndabasengeye ahubwo muhure n'imigisha. Iminota 30 mbere yuko biba, Shitani mbere yuko yuzura amaraso yari yicariye ahantu ari kumva akayaga niki yageretse akaguru ku kandi bakita kwineneka. Dore umweneneko ari kwirira ku mafaranga ye. Aya mafaranga yanjye rero yaramvunnye. Shitani uwo munsi yarafashe umunsi w'akaruhuko avuga ati uyu munsi ndarya ku mafaranga yanjye. Yari nta mafaranga, arabari kuvuga ngo nta mafaranga yarimo. Abari Mariyoti ntacyo bandusha ndi kurya yanjye. Urerega igihumbi cyawe kiri kuri konti yawe kiruta miliyoni y'ingagari udafite ikikumariye, waburara ntigire ikikumarira. None hakagira ingagari kwiryaho. Mwari mwumva nirya kandi ndi ingagari? Reka nijye ku mafaranga. Bwana Bibiliya iravuga ngo mu gihe imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka, aho ni mu mubwiriza igice bya 9 umurongo wa 7, ngo mu gihe imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka, genda ufata ibyo kurya byawe ukunda, ufate na vino yawe ukunda winywere, fata urwunge rwawe winywere, genda ufate urwunge winywere. Shitani ari kumwinenika ari kurya ku mafaranga. Dore umwijogotonyoro yabyimbye arumva igihugu yagifasha. Ase hari umunyarwanda ushonjera niko ari gutekereza ngo buri munyarwanda ntahazi. Shitani arakabya adakabya ariko ubundi dore kanijye ku mafaranga mba narakoze. Mu gihe wakoze uba ugomba no kwicara. Hano hari abaryaka ariho ariko bari bakabita imwe. Aya mafaranga bazagwira koko. Roro modo ni Shitani baba bari gukora avuga ati nigafatwa tuzagura amandazi. Ndebere abaryaka ariho bari mu kazi. Shitani ari kumwineneko. Hano hari abaryaka ariho. Bimeze biti nuko dutangiye episode ya kabiri. Dore Shitani arabareba ziriya mbwa buriya zizagera ku rwego ndi urushimishije. Reka mbe nijya ku mafaranga. Shitani aratwika. Hano hari uwajagarara. Mbaye imbwa koko. Nuri gutekereza mbaye imbwa koko. Icyuya kiri kumeneka, agashahara ntikagwira. Hano hari umukiro uri kurya ku mafaranga. Irindazi riramushabuka, riramushabuka. Dore ngo hano uwari uri kwiyita imbwa yabuze nayo irindazi. Cyakora avoka y'imbwa koko imanuka ihiye. Kawunga y'imbwa Imana irari isonze.
iri rindazi ubu ni iryanjye, buriya kuba imbwa nta kosa ribirimo. Aya mafaranga yamvunnye shitani arabibona. Shitani ibyawe ni ibyageze mu nda biri mu matama, igipfunsi cyabikuramo. Iryo ni isomo ry'umunsi. Reka mbigishe isomo. Wari uri kwita ibye ngo nibye ngo nuko biri mu matama. Isomo ry'umunsi riravuga ngo ibyawe ni ibyageze mu nda, ibikiri mu matama, ikofi, igipfunsi cyabikuramo. Shitani avayo. Irindazi barikurisha mu kanwa igipfunsi. Hayiye koko. Uretse uzurebe filime ngo iraryoha. Shitani abandi baryakaro barabibona kubisa ipampe yacu. Ukubise imbwa bashaka shibuje. Umusa baragukomye, abaryakariho barakundana. Nambara rugondene. Shitani yarakubiswe. Shitani dore ngarakubitwa. Baramupasanye abaryakariho. Abaryakariho afata inosho, urebe nta mikino kuyisura. Shitani uko babirangije. Shitani wibuke amakuru twari dufite nuko ari we muntu wari ufite uruhare mu kuzatabara isi yacu. Ugiye ngo izaba igiye kugirwaho ingaruka n'ibivejuru byirirwa biyataka, shitani baramwishe. Ibaze umuntu wari kuzatabara isi azize irindazi. Akuri no tufu yariya tugarage kuri wa mu agent High Five ni agency ishinzwe kureba ibivejuru, ibintu byose bifite imbaraga zidasanzwe mu gihugu cyase byaje kuri isi yacu, ikabasha kuba yabisigasira cyangwa se ikabasha kuba yabikumira bitazasenya isi yacu. Iyi agency yitwa High Five ihagariwe na Rubangura yikoramo na Katabirora Patino. Bari kwinywera mu masaha y'akaruhuko, binywera urwungi. Iriya ni mburwa, binywera mburwa urwungi. Bari kwinywera mburwa. Niki bakiraho bakiriye telefone. Yes sir. Yego umve. Okay, phone yakiriye. Amwereka message. Iyi ni mission nshyashya baduhaye. Baravuga icyongereza neza cyane. Icyo cyongereza ntabwo wakivuga utarize muri action driving and languages school. Niho baba baracigiye, ni muri MIC. Agency North Corners. Be steady. UFOs are about to reach our planet. Message babohereje iravuga ngo aba agent mwese ba High Five muryamira amajanja, kuko uyu mubumbe wacu wajweho n'ibivejuru. Hari ibivejuru batangiye kubona bitangiye kuza, babonye mu kirere, radari zabikuruye ngo biri kuza bigana kuri uyu mubumbe wacu. Nibiki byaje ni za UFOs. Doors are open and no one knows the way about of our enemy. Ati umuryango wamaze gufunguka, nta muntu uzi ahantu abanzi bacu bari buze guca. Abanzi bacu bari buze guca hehe? Babonye na identified object mu kirere. Bimeze bite rero ngo ibyo bivejuru biri kuza kuri isi yacu ntabwo baramenye neza biri bunyure hehe? Our principle. Ati murabizi nanone amahame yacu ya mbere tugendera bagendera ku ihame rimwe rivuga ngo nta kosa rigomba gukorwa. Ikutagira ikosa bakora mu kazi kabo nico kintu bagenderaho bitaho cyane. Wagarare mwemye ibyo bintu nibiza mu byici cyangwa se mu bikomagure. Wumve what is our principle? Ihame ryabo nukudakora ikosa. Wagarare mwemye nibiza mu bikomagure. Pati natifite igitekerezo ngo nibiza bihagari. Shitani twari tuzikwefu yarazuka. Abaryakariho bikomeresha akazi. Shitani wari warahumye ijisho, dore ngo ijisho ribanza rigakira. Uyu mugabo igice kimwe ni icyuru, ikindi ni umuntu. Ntago ari ugupfa. Si ugupfa ni hybrid. Apfuye ati Shitani vayo, fata abagabo arashwanyaguza. Uyu mugabo hari igihe ahinduka ikirura akarya abantu. Shitani dore ngo arahinduka ikirura akurira abaryakariho. Shitani hindutse ikirura gasani. Rero mugabo yahindutse ikirura, cya gice cye kimwe cy'ikirura cyaje. Shitani yagasani. Shitani vayo tondagira umugabo yabaye ikirura.